Turistička organizacija Srbije organizuje izbor najboljih i ove godine to je 40. jubilarni put da se dodeljuje turistički cvet za one koji su dali najveći doprinos za razvoj i promociju turizma. Oplenačka berba, eto, posle 6 decenija dočekala i taj moment da turistički cvet dođe u Topolu. Važno je za sve nas u turističkoj organizaciji, za mene kao direktora i predsjednika Saveta za organizaciju, naravno za opštinu Topola, našu lokalnu samoupravu, jer mi zajedničkim snagama razvijamo i promovišemo turizam za sve delatnike, naše preduzetnike u turizmu u Topoli, poljoprivredne proizvođače, vinare, vinogradare. Dakle, u kategoriji manifestacija Oplenačka berba je dobila ovo najviše priznanje. Bilo je 11 kategorija, 147 kandidata u svim tim kategorijama, a žiri je izabrao po 3 u svakoj kategoriji. Ono što je bila novina da je publika ove godine prvi put online birala pobednike. Zato hvala i publici, građanima Srbije koji su glasali za nas. Hvala naravno mojim kolegama, organizatorima, savetu, učesnicima berbe, izlagačima, donatorima koji svojim sredstvima godinama pomažu organizaciju ove lepe tradicionalne manifestacije koja čuva kulturu i koja je identitetska kada govorimo o našem narodu i Srbiji uopšte. Više od 200.000 drugog vikenda u oktobru dođe u Topolu. Mi se trudimo da to bude tradicionalno sa sadržajima na koje su navikli mnogi i mnogo nas raduje činjenica da berbu vole sve generacije, od najmlađih do onih najstarijih, ali uvek pripremimo po neko iznenađenje, nešto što možemo tako usavršimo, utegnemo. Sabor izvornog narodnog stvaralaštva je tu, izlagači, vino, grožđe, igra, pesma, folkloristika, sve ono što zapravo čini i nas i našu kulturu i tradiciju. Hvala još jednom svima.